خوندەکارên هێژە ئیرۆ وێنەیە ما لەسەر فیزیکە بژارە مەژی خۆگەرە ئەلکتریکێ. خۆگەرە ئەلکتریکێ ئیرۆ ئەمێ ناس بکەن کە خۆگەرە ئەلکتریکێ چییە؟ خۆگەرە ئەلکتریکێ ئەس بێژن چییە؟ ئامورەکە ئەلکتریکەیە چ دکێ؟ ئەنەرژیە ئەلکتریکێ دخێ ئەنەرژیە گەرمێ. ئەڤ ئامورە هانێکێ کودا دێ بجهکردن ئەوەشیم بێژن تەشەیە ئەوێژی ڤی رەنگیە ئەڤ نام ژێرە بێژن خۆگەر. ئەڤ خۆگەرە هات کو دەرکێ دەتێ خویاکردن دهون دەرێ ئامورین ئەلکتریکێدا وەکی سەخانەی ئاوێ وەکی سەخانەی عادی گۆ ئەم مالباتە خۆدا پێدخن وەکی چ مەسەلەن ئەم بێژن چ ئامورەکە ئەلکتریکێ جەمە هەبێت هوندرێ وێناکێدا خۆگەرەک هەیە. ئەو خۆگەرە هانێکێژی گەرمبوونێ ددێ تشتا گۆ گەرمبوونێ بدێ ئەم بێژن چ هوندرێ وێدا هەیە؟ خۆگەر هوندرێ وێدا هەیە. ئەف خۆگەرەی هانێکێژی ئەم بێژن تەشەیەوە گەلێک هەنا یەک جوانێکێ ئەڤ نایە ئەف تەشەیە هەنێکێ رەنگێ وێ هەنا گەلێک رەنگێ وێ هەنا نایە بێژن نا عەڵە توڵ ئەڤ رەنگن گەلێک رەنگێ وێ ناکێ هەنا نهاکێ مێ مێزێنێ لگۆری ڤا رەنگە هەرێک جوانێکێ هێزا وێ هەیە. لگۆری ڤا رەنگە ئەم هێزا خۆگەرێ دەردخن. چاوە مێ هێزا خۆگەرەکی دەرخن لڤێ دەرکێ جەمە ئەڤ رەنگ هەنا هەر رەنگێک جوانێکێژی هێزا وێ ناکێ هەیە. ئەس بێژم یا ڕەش هێزا وێ سفرە یا قەحوەیی یەکە یا سۆرد دۆیە یا برتوقالی سێیە یا کەسک چارە یا زەر پێنجە یا شین شەشە یا بەنەسەجی حەفتە یا ڕستاسی هەشتە یا سپی نەها. لگۆری ڤا رەنگە ئەمێ خۆگەرە ڤیا هانێکێ مێ دەرخن. چاوە ئەمێ خۆگەرێ دەرخن ئەمێ رەنگا مێزێنن رەنگێ دەستپێکێ چییە؟ ئەمێ ژۆر بەر بژێر ڤە دەست پێ بکەن رەنگێ پێشی قەحوەییە مێ مێزێنن قەحوەییکانی هژمارای چ قاسە؟ یەک. رەنگێ دووە چ دانەمە؟ ڕەش چ قاسە؟ سفر. رەنگێ سیسیە سۆرە سێ دۆیە. رەنگێ چارە زەرە پێنجە. نهاکێ ئەس بێژم ئەف خۆگەرە هانێکێ نەرخەک دامن. مەگۆ سەمبۆلا خۆگەرێ ئار تیپا مەزنە نەرخەک مەرە دەرکەت و مەنا پیڤانە وێژی ئۆمە مەنا پیڤانە خۆگەرێ ئۆمە vê sembolê tê nîşan kirin. Niha mê herna pênasa xwegerê. Xwegera elektrîkê niha me ji were got me got çi dike xwegera elektrîkê? Ew amûra ku enerjiya elektrîkê dixe enerjiya germkirinê. Yan jî em karin bêjin ew taybetmendiyeka fîzîkî ya heyberê ye çi dike qaseyên astengiyê heyberê ji herkîna elektrîkê re diyar dike. Me got sê em bêjin sê cûreyê heybera cem hebûn. Çû çi bûn? Heyberên şîner, heyberên nîvşîner û heyberên neşîner. Heyberên şîner çi bûn? Me got ew heyberên ku elektrîkê derbas dikin. Heyberê ku elektrîkê derbas dikin xwegera wanekê kêm e. Heyberên nîvşîner xwegera wa jî nîvî ye ne gelekî hinekî derbas dibe. Yê dî çi cem dimêne xwegerên neşîner. Ê neşîner em bêjin xwegera wanekê mezin e. Tamam? Yani ez bêjim çiqa heyber elektrîkê derbas bike xwegera wê kêm e. Çiqas heyber ku elektrîkê derbas neke xwegera wê mezin e. Tamam? Nihakê em ê herna yadî. Têkiliya di navbera xwegera heyberê û ragihandina wê ji elektrîkê re. Mê biçikî meşênin? Li vir. Li vê derkê cema tabloyek heye. Vê tabloyê de nerxin danema çi daye me gotiye potansiyala elektrîkê dersa çûyî de me bir me got sembola wê jî çi bû? Volt. Potansiyal yan jî va em bêjin mena pîvanayê volta û sembola wê jî tîpa va ye. Ev na potansiyala elektrîkê ye. Li vir hinek nerx ê potansiyalên danema 2, 4, 6, 8 û 10. Li vê derkê çî danema herkîna elektrîkê. Xortiya herkîna elektrîkê me got sembola wê jî a ye û mena pîvanayê çi bû? Amper. Ay çiqas dane min 0,4, 0,8, 1,2, 1,6
و ددو نرخي اي بوتنسيالي و اي خورتي جهفدو جودانا لي دماكو ازوانكي از بيجم پاروا بكم از بوتنسيالي پاروي هركيني بكم چد ديمن نرخوكي خوجه نرخكي خوجه ديما يعني از بيجم في سر اي چد ديمن كونست كونست يعني از بيجم خوجه ثابت يعني ازي دينم خوجه نرخكي خوجه هذا معكو سباروا كرني چدكم نرخكي خوجه ديمن يعني از دوا پاروي 0 بهنوك 4 بكم بين هر وكي دن نرخكي خوجه ديم اف زاغونا هنكي امجي رچد بيجن زاغونا اوم ازي دين مجورا از بيجم مگو چيا مگو جمع جمع چيا خوگر خوگر مگو سمبولاوي چيا آرامي به خوگر يكسان بوتنسيال سر هركيني امجي رد بيجن قانونا اوم و زاغونا اوم دبيچه آر يكسان في سر آي آر چيا خوگرا الكتريكيا ومنا بيوانا ويجي اوما و چيا بوتنسيالا الكتريكيا ومنا بيوانا ويجي چيا فولت مترا يعني جي منا بيوانا وي فولتا چجا مدمنه آي مگو آي چيا هركينا الكتريكيا ومنا بيوانا ويجي امبيرا سمبولا وي آيا از بيجم اوم يكسان فولت سر امبير يعني va سر آ نهاكي مي قانونا اوم بن مي ميزينن اوم چيا مگو قانونا وي چبو اوم مگو سمبولا ويجي اوميگايا يكسان چه فولت سر امبير يعني جيم كارم بيجن va سر آ نهاكي اوم چيا خوگرا شينركي ياكو بوتنسيالي دنابرا هردو آلين ويدا 1 فولتا و خورتيا هركيني ياكو تيرا درباس دبا 1 امبيرا اف زاغون بناوي زانياري ألمان كورو اوم ستانديا اف زاغونا هانكي بسر ناوي زانياري كورو اوم هاتيا نافكرن ام بيجن مشيرو ببكن بيتشي چه معناه بيشتغل يا ميا ام بيجن يعني 1 اوم يكسان 1 فولت لسر 1 امبير ام بيجن اشتغل يا هساعي دبيتشي دبي انو 1 اوميجا يكسان 1 فولت لسر 1 امبير ام هرنياتي نهاكي جمع راهينانكا چار اثر كري هيا امي راهينان اخوا بخوينن امي چار اثر بكن الورد بيچه دبي الدورية الكتريكي دا بوتنسيال دنابرا هردو آلين شينر دا 12 فولت و خورتيا هركيني جي 3 امبير دانما امي چه حس بينن امي خوگرا الكتريكي ببيبن مي چاوا خوگري ببيبن الور مگو جمع زاغونك هيا الگوري وي زاغوني امي بمشن امي دينن پندي چه دانما مسئله دا 12 فولت امي بيجن و يكسان 12 فولت و آي يكسان 3 امبير امي هرن نپندي و دانمن و آي دانمن گوتيه چه بحسبينا خوگرا الكتريكي خوگر جي مگو سمبولاي چبو آر آر نديارا امي آر درخن مي چاوا آر درخن الگوري زاغونا اوم الگوري وي زاغوني آر يكسان في سر آي مي زاغونا خودينن مي بيجن آر يكسان في سر آي آر يكسان في چخاز دابون مگوت 12 لسر چخاسي لسر سيا آي چخاز دانمن سي الفر جمع چخازت كبي 4 اوم 4 اوم يعني آر چخاز مردت كبي آر يكسان 4 اوم अब राहीनाना यकमा अजे दोबारा कम
راهینانê da di tiştdana min gotiya potansiyela elektrîkê 12 volta û herikîna elektrîkê 3 ampêra. Çijma xwestiya em ê xwegerê derxin R. R çiqasa mê hamê zênin mêl gorî zagona xwe çêkin R yeksan V ser I. R yeksan va çiqas dabûn me 12 li ser siya I'ya dike 4 ohm. Yani R cema çiqasa 4 ohm. Em ê herin rahînana dî. Rahînana diduwa. Di dewriyeka elektrîkê de xwegera glopê 6 ohma û xortiya herikînê 0,25 ampêra. Potansiyelê di navbera her du aliyên glopê de dipîve. Li vir çi daye min? Li vir xweger daye min û xortî daye min. Em ê çi derxin li vê derkê? Em ê potansiyelê em ê hesibên. Nihakê em ê dîsa em ê deynin bendî, em ê deynin pendî. Pendî çiqas daye min? Ez bêjim R yeksan 6 ohm, I yeksan 0,25 ampêr. Ev ne pendîna, ne pendî. Em ê çi derxin? Em ê potansiyelê derxin. Potansiyel nediyara. Em ê niha dîsa zagona xwe deynin. Zagona me çi bû? R yeksan V ser I. Em ê niha bêjin V yeksan R hevdan I. Yan jî I hevdan R. V yeksan R çiqas dabûn me 6 hevdan I çiqas dane me 0,25. 1,5 volt derdikeve. Çima me deyna volt li vir? Me got volt çiye? Mena pîvana potansiyela elektrîkê. Yani çiqas me derdikeve? Ez bêjim V yeksan 1,5 volt. Gelo xwegera şîner çawa tê pîvan. Diriya amûrek cem me heye, me berî niha me bir, me got potansiyel kîja amûrê tê pîvandin? Di amûra volt metra. Me got herikîna elektrîkê jî di cîhazê ampêr metra dihata pîvan. Îro jî em ê naskin xweger kîja amûrê tê pîvan li vir cema amûra ohm metra heye. Diriya vê amûrê de ji me dê diyarkirin xwegera elektrîkê çiqas e. Niha me mêzênin xwegera şîner bi amûra bi navê ohm metra tê pîvan. Sembola xwegerê jî niha me dawa me got sembola çi ye? Tîpa R ya mezin. Nihakê dibe têkiliya di navbera nirxê xwegerê re R û xortiya herikînê di dewriyê de. Li vir sê dewrî dane min. Gotiya yek 3 ohma, yek 5 ohma û yek 7 ohma. Em ê mêzênin xweger kîja wanekê de mastira. Me got çiqas xweger biçûçik bê manatu mastira. Yani ez bêjim ya biçûçik ya herî biçûçik çi ye? 3 ohma. Manatu ev nake mastir ji hemûka. Xwegera wê nake mastir ji her sêka ye. Dûvra çiqas e? 5 ye îda 7. Yani ez bêjim çiqa xweger biçûçik bê, yani jî ez bêjim çiqa nirxê xwegerê biçûk bê, manatu xweger mezin e. Çiqas nirxê xwegerê mezin bê, manatu xweger biçûk e. Berova jî hevdûn e. Em herin yadî. Di kîjan dewriya elektrîkê de nîşanoka ampêrê xwedî nirxekî bilind e. Niha min ji wir şîrove kir. Me goya herî biçûçik ew nake xwegera wê mezin e. Em herin yadî. Hêmanên ku bandorê li ser xwegerê dikin. Sê hêman cem me hene. Em bêjin çûçina cûreyê şînerê. Em bêjin çi cûreya şîner e? Mesela ez bêjim hasina, sıfıra û her wekî din. Dirêjahiya şîner bi ew şînera hanekê çiqas dirêjbûnayê çiqas e? Stûrbûna şîner, ferhbûna wê yani. Gelkî zirav e, gelkî stûr e, em mêzê. Gorî ve her sê xala em nas dikin. Têkiliya di navbera cûreyê şîner û xwegerê de. Heyber.
مگو الوی درکی دما کو خوگر مزن به راگهاندن کیما یعنی از بیجم راگهاندن چه دما کو الکترونات در باس دبن خوگر خطا مزن به راگهاندن کیما اب هیبرکا چاوایا هیبرکا شینره دما کو هیبر شینر به راگهاندن کیما خوگر مزنه دما کو هیبر نیف شینر به راگهاندن نیوا و خوگر جی نیوا دما کو هیبر نشینر به راگهاندن فرا و خوگر جی لاوازه وینه اما بداوی بو بمین خیر و خشیده